Amin. Allah subhanahu ve taala kelgen kadamыңыздарга hasanatlar жазсын. Mına bugünkü ayet günün bardığımızga mübarek kılsın. Allah Taala bu ayetleri bizim taqdiribizge ahırkısı kılbasın. 2 yılki ayetlerge daman esen jetişibizdi Kudayım bärizge nasip etsin. Allah subhanahu ve taala her biriňerden oylagan oy maksat muradyňarga jetişiňerdi nasip etip, her kanday bela kazalardan, jamanlıktan Allah Taala özü saktagan bolsun. Bar bolуңуздар, bir bolуңуздар. Kuday Taalam barıňızlarga uzun ömür, baxt, saadatlyk atar bolsun. Amin. Allahu ekber. Bismillahirrahmanirrahim. Urmatly Jamaatül Muslimin, ahli İslam bradarlar, mına bugün 2026 yıldan 27 mayında turabız. Bugün jalpy momin musulmanlardan en bir süýüklü mayramlarından biri bolgan Kurban Ayt mayramy bugün mına başlalyp atat. Kuda kalasa hazır ayt namazlaryny okuýbuz. Oşonun aldında jalpy men Manas rayonunun jaşoçuların, jalpy momin musulmandardy kirip gelgen Kurban aytyňızlar menen çyn yüregimden kutluktayman. Allah subhanahu ve taala barıňızlarga uzun ömür, iman, insaf, tawfik, hidayat, işiňizlerge iyilik, ömür jaşyňızlarga bereke bersin. Allah Taala 22 yılki Kurban aytlarga aman esen jetişibizdi bardığımızga nasip razı aylasın. Allah'dan ne niyet kılsaňızlar uşul uluk günlerde kılgan niyetiňizlerge maksat muradyňızlarga jetkisin. Jalpy elibizdi, jurtubuzdy, musulmandarybızdy bugünkü Kurban ayty menen dagı bir jolu kızık kutuktap ketemin. Ve assalamu aleykum ve rahmatullahi ve berekatuhu. Emi urmatly Jamaatül Muslimin, jılda jana sözün başında aytkanday, jılda kolubuzdan kelişinçe el jurtka tuğra şer'i meselelerde bardyk nerseni tuğra kılganga elibizdi ügüttöp kelatabız. Allah subhanahu ve taala her biriňizlerden kılgan taat ibadatyňızdardy. Oşol uluk ayyam, uluk günlerde kılgan kurbandygyňızdardy özü dergahyda kabul kılgan bolsun. Emi kurbanlık meselesinde elbette sizlerge buğa çeyinde köp aytıp gelgenbiz. Biz başka bir meselelerge dağı biraz toktalıp ketüğünü tuğra tağıp oturabız. Abulkasım telefonun var mı? Bir koç saatin karab oturayın ötük etmesin. Açılı öğretti. Elbette uşul düýnege jaralganybızdan keyin bir maksat menen kelgenibizdi unutmaşybız gerek. Allah subhanahu ve taala Rahman zat, Rahim zat, Allah hayyu ve kayyum zat, Allah subhanahu ve taala Hannanul Mannan, Ya zel celali vel ikram zat. Allah Taala sizler menen bizlerdi bir maksat menen jarattı. Özünü tanıp biliş üçün, jana Allah Taalaga taat ibadatlardı kılış üçün jarattı. Dağın aytıp koyayın, Allah subhanahu ve taala samad zat, eş nesege muhtaç emes zat. Sizlerden kılgan ibadatyňızlarga dağı, bizden kılgan salih amallarybızga dağı muhtaç emes zat. Birak kimde kim Allah'ını tanıp bilip, taat ibadatlar kılıp, Allah Taalaga jalınıp, jalbarıp, bilip bilbey kılgan günahlarının keçiriliş üçün tövbalar kıla turgan bolsa, Allah subhanahu ve taala elbette tövbalardy kabul kıluvçu ulug zat. Mına oşul tövbalar kabul bola turgan, tövba kıla turgan künderde jaşap jatabız. Keliňizler, kolubuzdan kelişinçe kövrek tövba kılıp Allah Taala'nın razılığını taap alışka hareket kılaylı. Allah subhanahu ve taala Gafur Rahim zat, her birimizden kılgan tövbalarımızdı kabul kıluvçu ulug zat. Hiç kimimiz kümende bolbaşыбыз gerek. Men uşunçalık günah işler kılıp koydum ele. Meni Allah Taala keçirer beken, keçirbeyt beken dey turgan kümen oyda bolbaşыбыз gerek. Her birimiz bu ümitsiz şeytan deyt. Her birimiz jakşı ümitde bolup,
meni jaratıp koygan Hak Subhanahu ve Taala menin kılgan günahlarımды keçiret albatta. Meni keçiret. Allah Taala meni insan kılıp jarattı. Meni bir pende kılıp jarattı. Men bilip bilbey her kanday günahlardı kılıp aldım. Bilip bilbey Allah'ın yolunda ibadetler kıla albay kaldım. Namazlarımda okuy albay kaldım. Biroq Allah Taala meni keçiret. Men buga kamil işenemin dep Allah Taala'nın özüne tavakkal kılgandı. Unutmaylı muhtaram cemaat. Tavba meselesinde telefonlarda öçürüyoruz taksirler. Paletko koyuyoruz. Tavba meselesinde tavba kabul boluş için elbette Allah Taala 3 şartı koyat. En birinci Allah Taala'ga jalınıp jalbarıp tavba kılışыбыз gerek. Jana kılgan işimiz için ökünüşübüz gerek. Jana oşol işti kaytalap kılbaymın dep turup kasam içişimiz gerek. Kılbaganга hareket kılışыбыз gerek. Kimde kim pende menen pendenin ortasında bolup kala turgan bolsa, bu 4-cü nerse vacip bolup kalat. Bu oşol pende biri-birinden keçirim suraş gerek bolot. Kebir uçurlarda biz Allah Taala'nın kıl degen nersesini kıla albay atabız. Namazды toluk okuy albay jatabız. O rozanı karmay albay jatabız. Salih amaldar kıla albay atabız. Zakatın öz vagında төлey albay jatabız. Akçalarımız bar bolsa da acılıkka barbay jatabız. Allah'ın farzlarını atkarbay jatabız. Biroq Allah Taala keçirimdi uzat, kalasa keçirip taştaydı. Biroq pende menen pendenin ortasında bolgan alış-beriş, je bolbasa bir-birine kılgan zulumduktu keçiresizler. Allah Taala aytat eken birinci oşadan keçirim surap gel, al keçirsem men keçiremin dep. Oşanduktan hurmatly cemaatil muslimin, kolumuzdan kelişince biri-biribizdi köngülübüzdü kaltırbay, biri-biribizge katuu sözler aytbay, biri-biribizdi köngülübüzdü kötüre turgan sözler aytıp, biri-biribizdi jakşılıkka çakırıp, amrı maruh nahi munkar kılıp, bir-biribizdi jakşılıkka çakırıp, jamanlıktan kaytarıp tura turgan insanlardan boluştu. Kuday Taalam bäribizge özü nasibi razı aylasın. Cemaatil muslimin, elbette Allah Subhanahu ve Taala her bir kılgan günah işleribizdi keçiret eken. Oşal günah işleribizdi keçiriş üçün biz dağı hareket jasap, biraz bolsa dağı bir jılış kılışыбыз gerek eken. Biraz bolsa dağı kıymıldap, aldıga karay kadam taştaganga hareket kılışыбыз gerek eken. Alma pişağı oğuzuma tuştep, Allah Taala meni keçiret eken dep, keç-keçen günöge batıp, anan uzun düşüp jatol öğretirgen bolsak, bu tuğra emes bolat. Kolumuzdan kelişince taat ibadatlardı kılıp, meçitlerge kattap, soğup işlerdi kılıp, biröylerdi kulanta turgan işlerdi kılıp, Allah Taala'nın razılığın tap alışыбыз gerek. Allah Taala'nın razılığın tap, daima sadaka kılıp atkandar, zakatın vagında tölep atkandar, Allah'ın yolunda şunday meçitler salıp atkandar, yol salıp atkandar, mektep salıp atkandar, bular mındayça aytkanda oşonday bir jakşılıktın lazzatın tartıp kalgan adamlardı. Bular kança kıla beret, Allah Taala'larga bere beret. Şu bizim zamanımızda ile bolgan okuya, bu Türkiye'de bolgan eken, bir günü magazinge жаңы kelgen deyt biri aytat. Жаңы magazin açkanmın deyt. But kiyim sata turgan magazin açtım deyt. Ança dile çoğ emes magazin deyt. Nar jağı bir 20-30 kvadrat çığa turgan bir imaratты alıp, oşoğa men jana dükön açtım deyt. Endi oşo ali deyt, menin baylığım ali hiç kimge körünelek. Men bayda adam emesilem deyt. Jön ele bayağı 1000 saudagerдің biri siyaktı, oşaların en tömenkisi men bolçum oşonda deyt. Kündörдің birinde жаңы ile sauda kılıp жүрген күндөрüm deyt. Erteң men ertek kelip Bismillahirrahmanirrahim dep dükönümdü açıp, jana but kiyimlerdi bardığın polkalarga tizip tursam,
Aynekten biri karap durganын körüp kaldım deydi. Süleşpeyiz, arka jaktagılar. Konsertke kelgen jokpuz da, turabı? Süleşpey oturabız. Жылына bir жолу келебиz мечиткеден, arkada ду-ду kılıp oturabız. Anan keyin janagı karap tursam bir jaş bala aynekten karap, ek gözümen meni telmirip karap dur deydi. Kir bu yakka dedim deydi. Kir beri. Desem başını mintip koyat deydi. Anam bolboy özüm çıktım da jür dep jetereyin desem baykuştun bir butu şımı baylanığı, bir butunda eski bir tapıçka kiyip algan, baldak menen turgan bir kiçinekey 13-14 yaşar jigit bala eken deydi. Kir, but kiyim alasın mı desem, taksir, sizin magazininizdeki but kiyimlerdi körüp, közüm kızıgıp, suyunup, karap turmun, biroq but kiyimdi satıp ola turgan akçam jok. Bir tiyin akçam jok çöntegimde. Anın üstüne men but kiyimdi satıp ola turgan bolsam, anın biröğün gana paydalanıp butuma kiyemin, ekinçisini emne kılam men dep aytat deydi. Anan kolundan jeterip magazinime, dükkanıma kirgizdim deydi. Ayttım deydi, uşul jerdeki but kiyimlerin içinden özüne jakkan biröğün tandap al dedim deydi. Bayağı bala karap çoltongdap tayagı menen barıp bir jakşınakay bir but kiyimdi tangdadı deydi. Bu kança turat dep meni karap surap koyat deydi. Men ayttım deydi 30 lira turat dep ayttım deydi. 30 lira tursa taksir menin 30 tiyinimde jok. Kürüç dep koyat alarda. 30 kürüçümde jok. Desem sen un çıkpagında kiye vergin dep ayttım deydi. Emi bir adamdın oң butu jok, bir adamdın sol butu jok. Dagı sag okşagan birөө kelse, oşonday bir seni oң butun bar eken oң butungdu kiyip kete ber. Birөөdün sol butu bolup kalsa men keyin oşoga birööne beremin ekinçisini dep, epte butuna kiygizdim ele jaraşıp kaldı deydi. Mınça ala turgan akçam jok dep dagı bezil dep atat deydi. Balam, bul 30 lira. Biroq muну men ekiге böle turgan bolsam bir bölügün alıp kalıp atam bir but kiyimdi. Bu 15 lira boldu butung. Biroq bugün erteң menen çıkkanda birinci körgen adamıma bir 15 lira sadaka kılsam degen niyet menen çıktım ele. Muну saga men belekke verdim, sen kiyip kete vergin dep ayttım deydi. Oşonu kiygizip jübergenden keyin arkama arka dükkanıma kardarlar köbeyip dükkanımdı çoğaytıp oturup 2-3 yılda süpermarketke aylantırdım deydi. Hazır men baylığım mende esepsiz bola başladı deydi. Bul deydi, oşal şaharın içindeki sodagerlerden en tömeni men bolsam, bugünkü günde oşal sodagerlerden en mıktısı menmin bugünkü günde dep aytat. 2-3 yılın içinde. Emne üçün Allah Subhanahu ve Teala bir beçaraga but kiyim kiygizip bir beçaranın köngülün kötetip koydu ele, Allah Teala buga bere verdi. Men burada bilbey jürgen ekenmin, sadakanın lezzetin men bilbey jürgen ekenmin dedi. Ey muhtaram cemaat, her bir nersenin özünün lezzeti var, rahatı var. Mesela bamdat namazga meçitke kelseniz, bamdat namazınızda okup bitip uyga barganga çeyin, ala turgan lezzetli hiç kim tatıp köre albaydı. Bunu til menen aytıp jetişiz mümkün emas. Cuma günü juunup, tazalanıp, cuma namazına barıp, cuma namazın cemaat menen okup, cuma namazından keyinki çıkkandagı ala turgan lezzetli hiç kim sez albaydı muhtaram cemaat. Mınday lezzet dünyada jok. Eğer men sözüm kalp bola turgan bolsa, anda körgüle. Cumaga barbagandar, meçitke kattabagandar bir barıp kör boşa lezzetli algıla. Sadaka berip, biröödü kuvantırıp koyup, un çıkmay artına karap ketip baratkandagıday lezzetli eşçeden tap albaysın muhtaram cemaat. Eğer kalp bolsa oşonu kılıp körgüle. Biröödü kiyintirip koyson, je biröödü jegizdirip koyson, je birööge su içkizip koyson, kanday lezzet ala turganын sizler jakşılap oylanıp körsök, daima oşonday işler menen aynalışkanга hareket kılabız.
Antkeni Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem keçen men tandalgan hadislerdi okup oturup bir hadis közüme uçurap kaldı dağı. Uşul hadisти sizler menen bölüşüp koygunga tuura körüp oturam bugün күндө. Al hadiste mintip aytat. Abu Said radıyallahu anhu rivayet kılgan bu mübarek hadiste Peygamberimiz Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem uşuntip aytat. Kim cılangaç kalgan musulmandı kiyim kiygizse Allah Teala ağa 5'ten yaşıl kiyimdi kiygizet. Kim açka bolgan adamdı tamak jegizse Allah Subhanahu ve Teala ağa 5'teki arkanday sonun mömelerden jegizip koyot. Kim çankaganga su içkizip koya turgan bolsa Allah Subhanahu ve Teala ağa mör basılgan suudu içkizip koyot deydi. Mör basılgan, öç kaçan öçpey turgan suudu deydi. Allah Teala şunday ulug zat. Bradarlar kelingizler merimdi bolaylı. Boruker bolaylı. Başkalarga bir kichine bir lezzet tartulaganga, rahat tartulaganga hareket kılaylı. Kimde kim oşal lezzettin, rahatты düşüngen adamlar kılbaz deseng de kılaveret. Oroza vaktlarda bizge telefon çalular öte köp bolat. Kabinetimizge kelip alıp oturuşat. Taksir ne cumuş bar aytыңызчы? Kaysı meçitte cumuş bar? Sivetin kirgizip koyayım bu. Sivetine төлey alбай atkан akçası bolsa aytыңыз бұл meçitkin men kutultup koyayım. Бұл meçitingizge dairatkana kılıp bereyin. Kalagan jerinizge bir burçatga salıp bereyik dep köptögen bradarlarыбыз kayırlat. Oşol bradarlarыбыздын arkasında bugün kunde meçitlerimiz abat bolup atat. Mına bugün dagı mına ajekem baş bolgan, ajekemdin bala çakası, nevereleri, kүйөө baldары, kızları tatınakay bir imaratты mına bolgon 15 günde salıp koyduk orada. Bu kişi bekerden kılgan жоқ da, bu kişi mınday bir rahattın, lezzattın, nesin damın tatıp kalgan kişi. Kuday Taalam bu kişiye bereveret, Allah'ın yolunda bu kişi kılaveret, Allah Teala kayra bereveret. Uşunday adamlar aramızda öte köp muhtaram cemaat. Atыңardan, çetiңerden aytsam bolat, bunday adamlar aramızda öte köp. Oşonduktan daima bir жақшынакай iş kılganга hareket kılaylı, jana bir soğuk işlerdi kılganga hareket kılaylı, jana başkalarga dagı soğuk iş kılууну үйrötkөнгө hareket kılaylı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir mübarek hadisinde aytat. Kimde kim özüne жақшы körgön nerseni başkalarga dagı жақшы körbese al musulman emes deydi. Al bizden emes deydi. Biz bugün günde soğuk iş kılgandı жақшы көрөбүз mü? Жақшы көрөбүz. Bak ötөңүздөр bakın. Aldırak. Ötküzüp jiberiңиздер, bırak kozgolup koygula. Konoktарды ötküzüp öydө ötküzüp. Biz bugün günde жақшы soğuk iş kılgandı жақшы көрөбүz mü? Жақшы көрөбүz. Bugün günde bireylerge жақшы bir jardam bergendi жақшы көрөбүz mü? Жақшы körөbүz. Başka bireylerdi bir namazga çakırgan, özümüz namaz okugandı жақшы körөbүz mü? Başkaları da namazga çakırgandı жақшы körüşübüz gerek. Eğer de biz özümüzge жақшы körgönderdi başkalarga жақшы körbey turgan bolsak, anda biz hiç kaçan musulman bola albayбыз. Sözümün ayağında dagın bir hikaya menen bitireyin. Eki dost boluptur. Eki dost boluptur dagı karasa meçitte birөө namaz okuyt eken, birөө namaz okubайт eken. Meçitin alından ötüp barasa azan aytılıp atat deyt. Oşonda bir biradары dostu ekinçisine aytat deyt. Taksir sen şu yerde kütüp turgun, men daratımda alıp namazımda okup alayın. Dese tigi ekinçisi oylanıp turup aytat deyt. Men de kirsem bolobу dep aytat deyt. Bolot dep anan dostu kirgizip ekөө darat alıp, darattan çıkkandan keyin ekөө meçitte eki jerde oturup kaldı deyt. Namaz büttü deyt, janagı dostu berki dostun tapпай kaldı deyt.
Belki dostun tapmay kaldı. İzdeydi, tapmaydı deydi. Bирок мечитке кире бергенде тиги намаз окубаган дос сурады дейт. Брадарым, мейли мен мечитке кирем, намаз окуганды билбейм. Не деп айтам? Десе, мечитке киргин дагы ыйлап туруп, көзүңдүн жашын чыгарып туруп, "Я Аллахым, мен келдим сенин үйүңө. Билип билбей көп күнөө иштер кылдым. Аллахым мени кечиргин" деп айта бергин дедим дейт. Анан досумду издеп жүрмүн, элдин баары чыгып атат дейт. Bir buruşta kirsem deyt. Dostum iki kolu menen bir kolu duada deyt. Bir kolu menen közündeki caşını arçıp dua kılıp otat deyt. Ya Allah'ım, men keldim. Men özüne dua kılıp otam. Men köp güne iş kılıp koydum. Ya Allah'ım beni keçirgin dep şu sözdüle kayra kaytalap otat deyt. Keyin meçitten çıkıp, eköz çıkıp ketip baratsak, dostum aytты deyt. Hey dostum, sen mаған дос емес екенсің. Мен таң қалдым дейді. Эмнеге дос емес? Шунча жыл дос болып жүрдік. Енді намаз оқып шыққаннан кейін дос болбай қалдық бу дейді. Десе айтады дейді, сен маған дос емес екенсің. Егер де сен дос болғаныңда, мұрынырақ мені мечітке шақырған болады елең. Мұрынырақ. Анткени мен мынауындай ләззатты өмір бойы алған емеспін. Мечітке кіріп оқыған намаздағыдай ләззатты өмір алған емеспін. Bugün şunday bir lezzet aldım. Ömür albagan lezzet ve rahattı bugün ben meçitten aldım. Eğer de sen dost bolganыңda meni murunrak namazga meçitke çakırgan bolat elendi. Jür dep birөө жарым sizlerdi meçitke çakırsa jaman körбөңүздөр. Anı dost dep bilingizler muhtaram jamaat. Kim sizlerdi jür tansaga barabыз, jür akça koratabыз, bolbagan nerselerge akça koratabız, jana şan şükret kılabыз dey turgan bolsoңор, al adamlar dost bolбойт sizlerge muhtaram jamaat. Hiç kaçan dost bolбойт. Күнөөгө çakıra turgan adamlar hiç kaçan dost bolбойт. Soğup işke kalgandar, jürgüle namaz okuyuz dese, je bolboso jürüңüz bir sadaka kılaylı. Jürüңüz mına jetim jesirlerдің başын sulap koyaylı. Dey turgan adamlar bu hakiki dost bolat. Allah Taala barыңızдарга uzun ömür bersin, iman insap tavfik bersin. Muhtaram cemaatil muslimin, azır emese ayet namazının okurun aldığında bizge bugün Manas rayonduk administrasiyasının başçısı, urmatlı hakimimiz Suyunbayev Бактыбек Сапарбаевич ушул жерде катышып отурат. Жана ошондой эле Манас райондук ички иштер бөлүмүнүн башчысы Жаныш Артыгович катышып отурат. Бул киши аркада отуруп калган жокпу? Жана ошондой аппарат жетекчиси Тилек Мырза катышып отурат. Рай администрациянын аппарат жетекчиси. Жана башка жетекчилер келген. Куш келипсиздер биздин айылыбызга. Эмесе сөз кезеген Manas rayonduk administrasiyasının başçısı Hakim Suyunbayev Bактыбек Сапарбаевичке беребиz. Korgon aylı turgundары Şundaydan beri öres bir-birden. Bir-birden magan beri öres. Allah Taala bugün okugan namazlarınızdardı okuyla koyun, birden alıp beri verin bol. Açkeniz gerek yok. Bugün mına bardıq musulmandardın bir en çoğun bayramı. Urmatlı bir tuğandar, barыңızdardı bugünkü bayramınızlar men kutuktayım. Barыңızdarga Allah Taalam чын денсаулык берсин. Үй бүлөңүздөргө тынччылык берсин. Ар кимдин тилеген ой максаттары, ниеттерин Аллахым кабыл кылсын. Бүтүбүздүн Алла Таалам жүрөгүбүздү иманга толтурсун. Баарыбыздын үй бүлөбүздө дин менен жашап өтүштү Аллахым насип этсин. Амин. Адашып жүргөн ага, ини, бир туугандарыбыздын жүрөктөрүнө иман берип, 5 убак намазын такыбачылык менен окушту Аллахым насип кылсын. Амин. Эмне дейбиз, учурдан пайдаланып баарыбызга тынччылык, мамлекетибиз өнүп өссүн, дыйкандарыбыздын эгини, кампасы данга толуп, үйүнө нан болуп, ырыскыларыбызды Алла Таалам кенен кылсын. Бүгүн учурдан пайдаланып Уч Коргон элине баар жоңуздарга ийгиликтерди каалайм, ар дайым жакшылыктарды каалайм. Биринчиден ынтымакчылык болсун. Ынтымакчылык болсо,
бардык жакшылыктар өзү келет, урматтуу туугандар. Бүгүн майрам жакшы өтсүн. Мусулмандардын эң жакшы болгон майрамы бүгүн Курбан айт майрамы. Барыңыздардын тилеген ой максаттарыбызга жеткиңиздер. Мен учурдан пайдаланышуу жеке өзүмдүн атыман, администрациянын атынан барыңыздарды куттуктайм. Жакшылыктарга келели ушу Үчкоргон айылына. Буюрса ушул жерден жакшы инсандар чыксын, илимдүү, кары, ыймандуу балдар чыксын, элибизге, журтубузга, мамлекетибизге, динибизге кызмат кыла турган инсандар чыксын. Баарыңыздарды майрамыңыздар менен өлкөбүз өнүп өссүн. Алдыга жылыш болсун, Кыргызстаныбызда тынччылык болсун. Майрамыңыздар менен дагы бир жолу. Рахмат, турасыз ошодо. Рахмат, урматтуу жамаатыл муслимин, мына 5-6 жылдан бери жылына ошол биздин мусулмандардын 2 майрамыбыз, ошол 2 айтта башка ар бир кызматчылардын өздөрүнүн күнү бар, мугалимдердин күнү, медиктердин күнү дегендей, ушул мусулман майрамдарыбызда ушул 2 майрамыбыз бир майрамдуу болсун. Биз дагы ошол жакшы иштегендерди бир куттуктап коелук деп жылына грамоталар берип келатабыз. Мен өзүм Үчкоргонго келбегениме көп жылдар келбедим. Анча-мынча көп жакшы иш кылган адамдар бар, аларга эч нерсе бербедим. Эми колумдан келишинче биз мына облустун казынын ада грамоталары жана өзүбүздүн ада грамоталарды жазып келгенбиз. Эмесе тапшырып коюп намазыбызды окуйлу. Мунагу разычылык кат, Манас райондук хатибиятынын разычылык каты менен Үчкоргон айылынын 1998-жылы төрөлгөн жигиттери сыйланат. Ким? Аскар келчи, Аскар билет ким? Нурдиндин баласы барбы? Аскар барбы? Кел алтыным. Кел, бер өтүп кет, бер. Бул жигиттердин бардыгына грамота жазса жарашат. Мына быйыл 10 жылдыкты өткөрбөйбүз, 10 жылдыкка чогулган акчага бир пайдалуу иш кылайлы деп, быйылкы 10 жылдык балдар 3 мечитибизге аристон коюп, мынау азыр таза сууду тартып, төмөнкү мечитке 75 метр чукулап алып келип киргизишти. Ошентип отуруп 3 мечитке дагы айылдагы 3 мечитке таза сууду киргизип, жанагы жууна турган, дарат кыла турган, агыза турган жанагы краниктерине чейин бардыгын коюп беришип атат. Акимдин алдына келип. Аким тапшырып коюңуз. Алла разы болсун. Аллах. Мынагы Талас облусунун казысы бүгүнкү күндө Азирети муфтийнин Талас облусундагы өкүлү катары өкүлү деп аталып калды. Ниматулла Ажы Топчиев бүгүнкү күндө ажылыкта жүрөт. Алла Таала ажылыгын хажул мабрур кылсын, аман эсен келип калсын. Биздин Сайдез экөөбүз да ошол жакта, дуа кылыңыздар, аман эсен келип калсын. Мына ошол урматтуу казыбыздын ыраазычылык каты менен мына Сатимов Анарбек ажекебиз ушундай жадыраган имаратты салып берип атат, мечитти көрктөндүрүп атат, эмесе ажекебиз сыйланат. Бул кишинин мына бала чакасы, небере чеберелери, бул жерде кыздары, күйөө балдары жабылып туруп жасады, бирок ичиндеги башчысы ушул кишиде, ушул кишиге берип атабыз. Ушундай эле ыраазычылык кат менен мына азыр мечит салып атат, көптөгөн мына мүрдөнү оңдогонго жардам берди. Сатыбалдиев Рахматжан ажы сыйланат. Барбы Рахматжан? Келемдеди, мындай коюп коюңуз. Дагы экинчисин берип берем. Ушундай эле ыраазычылык кат менен кече төмөнкү мурун төмөнкү мечитти евро кылып өткөрүп бердиле. Андан кийин мына кече дагы ошол жерге фундаментин куюп, жана даараткананын дуалын көтөрүп берди. Серик Шүрик деген балдарыбыз, менин коңшум, экөөнө бербей атасына берип коеюн да. Нуржанов Эгемберди таксыр. Ошол жерде көрдүм эле. Кайып кетти Эгемеге? Келиңиз Эгемеге. Чакырып жүрөңүз. Барбы? Мындай коюп коюңуз. Беребиз, кийинкисин беребиз. Жана көргөн нар жак кирип кетти го. Ушундай эле ыраазычылык кат менен кийинкисин берип коюңузчу, наркысын. Көптөгөн жакшы иштерди кылып жүрөт айылыбызга, көп сооп иштер кылып атат. Кече мүрдөбүздү тазалаганда жана башка кылганда чоң иштерди кылды. Ибрагимов Хайрулла инибиз арка жакта отурат. Кел Хайрулла. Батыраак бери өтүп кет. Келе бер. Үстүңүз. Ушундай эле казынын ыраазычылык каты менен кече
мүрдөнү оңдогонго 20 миң сом, мечитке де 30 миң сом акча алып келип, Бишкектен келип, зияратка келип кеткен Ахмедов Абдуразак ажекебиз сыйланат. Муну ушу Хайруллага тапшырып коеюн. Муну Хайрулла Абдуразак ажекеме өзүң жеткизесиң, кудай калса. Беребиз. Болдубу? Кое тур, шунду сен отуруп турчу, мындай жеткизип бересиң. Бул дагы ушундай, мына төмөн жактагы мүрдөгө Мир Шакировдердин 4 тууганы 100 миң сом акча берди. Мына мүрдөнүн бүтүп кеткени ошонун эсебинен болду. Биз айылда бир аз анча көп чогулта албадык, кийин отчетун беребиз аны. Бирок ошол Мир Шакировдердин ичинде эми азыр аксакалы деп Мир Шакиров Абдубагапар досума бирөөдү бир ардак грамота райондукун. Шуну тапшырып коесуң Мир Шакировдерге, бара бер болду, рахмат. Бара бер. Ошондой эле ардак грамота менен мына жогору жактагы Нур мечити салынып бүткөнгө чейин башын кармап, усталардын тамагын жасап башка кылып жүргөн берди Кубан ажекебиз. Кубан ажекебизге. Алла разы болсун. Ишиңе ийгилик ажеке. Ажеке. Ушундай эле ыраазычылык ардак грамотасы менен кое тур. Рашид ажекебиз бар эле, Рашид ажекебиз. Билесиңер да, Раушандын агасы, анын Таалай деген баласы бар, дайыма жардам берет. Мечиттерибизге, бүт мечит, медреселерибизге жана башкага жана сааттарды чыгарып, Бишкектен салып жиберип атат, сооп ишке. Ошону биздин атыбыздан Таалайга тапшырып коесуң, тууганыңа. Кудай кааласа, Алла разы болсун. Ушундай эле жакшы ишти кылган, мына кече көп сооп иштер кылып жүрөт. Убагында Кировкада bir мечитте bir жума намазында имам чыгып айтты. Таксырлар, мына дайраткананы оңдоек десек акча болбой атат, жардам бересиздерби десе, жумадан кийин минип жүргөн жиптин күлүчүн имамдын колуна карматып коюп, ушуну сатыңыз да оңдото бериңиз деп чыгып кеткен биздин bir салих, ушундай bir сахи жигитибиз бар. Дати деп коебуз, жакшылык, барпиев жакшылык. Кече төмөнкү мечитке де келип, кольца анамналарды орнатып кетти, бир тиын алган жок. 2 кольца жана неси менен алып келди. Алла разы болсун, ишине ийгилик, өмүрүнө береке берсин. Бул менен ошо барпиев жакшылык сыйланат. Муну Надырбекеге тапшырабыз, өзүңүз тапшырып коесуз жакшылыкка. Эң акыркысы бул мына медресебизге жардам берген, мына кече төмөнкү мечитке дагы парда жана башкалардын баарын кылып берген Рустам, келчи бияка, Мусашев Рустам. Өткөн айтта мен жаза албай калыптырмын ушу Рустамга. Рустам барбы? Кел Рустам. Кел алтын. Аким менен bir сүрөткө түшүп кой эстеликке. Кел алтын. Булар мээнет кылган жигиттер, көйрөк шундай bir сос объекттерге, мечиттерге, жолдорго bir мээнет кылайлы. Кудай кааласа, бардыгыбыз ушундай сыйлыктарга жетишти, Кудай Таалам өзү насип этсин. Акимден ал. Рахмат, Алла разы болсун, өмүрүңүздөргө Кудайым береке берсин. Эndi bir 5-6 жыл келбептирмин. Bir ойлодум эле, bir 53'lük алып келейин деп, дагы бере тургандар бар, эми көбөйүп кетет да, болбойт. Эмикиде дагы эмки айтка, Кудай кааласа дагы bir 5-6 жөнөтөбүз. Рахмат. Баке. Эмесе урматтуу жамаат, азыр айт намазын өтөбүз. Айт намазы куду эрте мененки сүннөт. Эрте мененки 2 рекет сүннөт, 2 рекет фарз кандай окулса ошондой окулат, ниетинен бөлүнөт. Илахи ниет кылдым 2 рекет айт намазын окумакка дейбиз. Анан болгону сана окулуп бүткөндөн кийин имам 3 жолу кулак кагат, сиздер да 3 жолу кулак кагасыздар. Анан экинчи рекетте зам сүрө, Фатихадан кийин зам сүрө окулуп бүткөндөн кийин имам дагы 3 жолу кулак кагат, 4-үнчүсүндө рукууга кетет. Сиздер дагы ошону аткарып коесуздар, Кудай кааласа.